Na papiru olovka spi. Tak je napisao Petar Kralj, učenik 8. razreda osnovne škole Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina. Voditeljica je profesorica Dubravka Antunica Jelinčić, a ovu pjesmu bude recitirao Karlo Litvić. Na papiru olovka spi. Kaj da napišu, kaj da narišu, kaj sam štel, nisam smel. Mama veli, to ti dobre ni. Sestra veli, pišeš, kada ti se spi. Borme, tak je kad glediš. Kaj ti moja olovka stiš, nigde, nikam slova ne idu, a vure same prejdu.